What do you want, people Papua? Free Papua. What do you want, people Maluku? Free Maluku. What do you want, people Aceh? Free Aceh. Okay, everybody. Thank you very much. Mari saban-saban tanya perjuangkan Aceh merdeka cuma. InsyaAllah, insyaAllah, insyaAllah. Bergerida li Allah. Yang barakon kapita, mari kita gabung diri untuk bersabuh cuma luangon dalam. InsyaAllah. Ya masa komplit gak sama cerbago. Sedih laginya dalam cerita. Leno saudara gak diwani bapa. Tinggai awaknya sinolam donya. Tinggai awaknya sinolam donya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai bangsa Aceh Ilun, kaji dayo dapat sabahro, kaji dayo dapat pergi masa depan bangsa Aceh. Karena keadaan dayunya sangat mendarat dari. Jadi dayo kamu dah kasusah, kami dah rezeki. Ho saja dayo hana kami dah kerja, hana tempat dayo kerja. Jadi nyamantang dari Ilun ke dayo ke depan ni kibang masyarakatnya di Dawadawi kompak saat itu kamu gerak kaji tapi ekonomi Acehnya ya yang mantan dari Ilun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Papua, Papua, hidup Papua, Papua, hidup Papua, Papua, hidup Maluku, Maluku, hidup Maluku, Maluku, hidup Maluku, Maluku, hidup Aceh, Aceh, hidup Aceh, Aceh, hidup Aceh, Aceh merdeka, merdeka Maluku, merdeka, merdeka Maluku, merdeka, merdeka Maluku, merdeka, merdeka Papua, merdeka, merdeka Papua, merdeka, merdeka Papua, merdeka, merdeka Aceh, merdeka Aceh, merdeka Aceh, merdeka, merdeka Aceh. merdeka. Thank you. Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya man lahul jah indallah Innal musiina qad ja'uk li zanbi
وكلمه المولى الجليل فهو عمادي يوم المعاد نبينا طه المختار هي الهادي هي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا حوضا فهو عمادي يوم المعاد نبينا طه المختار هي الهادي سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر Purple just a